pomenuti recimo Holinsa koji je tek posle nekog vremena došao do onog nivoa koje smo očekivali da vidimo, ali na početku je i zbog adaptacija, ali i zbog ovih drugih realnih stvari nije bilo za očekivati da baš sve to profunkcioniše i da možemo baš da vidimo. Kad smo analizirali i došli do nekih pogleda, onda smo i odragovali sa Markovićem. Pokušali smo u nekom trenutku da dođemo do rešenja kada je pitanju centar. Nismo zbog različitih opet razloga. Znači nije to da je neko nije htio, nego jednostavno zbog okolnosti koje su bile nismo uspjeli da dođemo do rešenja koje bi bio pojačanje. Ne da dođe neko samo da bi došao. I utakmice koje smo igrali i ambijent koji je bio i vrijeme koje je prolazilo ukazivalo na to da ima prostora da se nadamo da će biti dobro. Kao što je na kraju ispalo.